Schwabangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapen yo ki kubor na ke jela. Ka KSU Shillong Mingi Circle hapo ka jingya lam jong organizing secretary uba banjap long dekhar haring kat ka jingya sendran lang ki officer sarkar bat ki bor pulit menta ka si ka arpulai tarik ujumang ki lalai ban khandra ya ki dukan bam ki badon hakathan polo bat lapru ki katu kat ni ki dukan ki bam biang ka jing khut ka jing suba haki jakashen. We have already arranged for that, so there's nothing untoward takes place. I don't mind. You do. Tahi nakaliang ke KSU kadai ba isulingo kan ba man ki issue ni haban le forward be somangi ni sedang mengi ni ki bro ing ba kajing penbet ndre ke balingo kalong ba hadin ni ki ki bangila doble bangila kawan ke labor department ba kawan ke municipal department ndre ke jinglingo kalong ba kumnu kini ki poi be tangha ki por bangi poi beli kim poi swai ngi beli haban pen mau be mengi sarkar man ka por halor ke isu bamantas nilai ngilap niwan be direct tang bentaka food safety kat ba ka labor kadan ka municipal kadan ndre kita ka badan kam tam pada ka food safety kita ki officials ki ong kimdan kidan cegoti kadi bendan kita ki ong bakata ka madam jungki kadan cegoti ndre ka food safety ngam trai bakaya tang da kata kawi ka madam kan ka baka peniru ya ka jinglong bomlong capable jong kani ka food safety baka ma ban check gitu adu ba isat met tang bandrung ka jing sema banda de ki jaka jungki khasi jungi katnu gila syakang tala ka sarkar ka check ke kat bah satu ki snong ki thau kim ye check kim ye pe tang kata ken ka ba ngakwa ban pen poi sarkar bai kanu ka kam ko pile le shoma phi wat ai bangi ndawan mangi habwan si enforcement habwan si ke penjenjar haba kadi ka kam jung phi wat ju shong ken mene ai win ki pulit du yang bro ki bene trailang om ting pulit ben shu yang surok le lang ken ki kam badai ba phi ben le namar ka jing sat met jung ki dukan aba wat weni magistrate badan hangi panpor ni news ni batkum ke KSU ni namla ban aipor ki news ni kat nungut kibre ki bala ban yo opang ni ki dukan ban ni lapan ya karai jong magistrate bai di ban khang hakatu ban ni buram ru karai bai la ban khang ni ki dukan hang tu ban ai ki notice ki dukan ba kini ki mender ki ban su thu ba ki ban wanra ka khut ki suba hakani ka kari ki jongi bat om ban shuwan ban shude ban shu le iki ba mi hap ba isa net sudah hadu kedukan batang bandrung ru nila isir ke idan pres gibawan ban tukelar iki babun kan angkatai nah kalian ni ka KSU Shillong Mingi Circle lawan jurup ane hapo polu kini ki bukan Dairisha nomor ba ngijui barabor ba nah kami kalian bang ikum kaseng ngijusem nomor ba nomor ba ngijui ba kimda sat kuat nadu ki tiar nadu kabam nadu pe Henry hakani kasi ngila wadyar iwan pet but
dan ngila 1 page pat dan adu teli kibukan ngila khang nok shwa ngila pen sangen nok shwa ba 4 long pan peling ngidi pen adu bang inda ajing tho shwa te tak kila adap kata ngisa saya page lada iu tenginang ai piteng ni kaji dan bentalang pat ni haji sisa iong ba ngim dan kam yataki beri jong kastorkar Andre anda ngilai tungku pan iwan lang taki napo municipal napo magistrate iwan lang kay ka papenlengo ay ngipan ngong ba anda la alek mangi kastorkar kasau kasawan lang